Tuan pynlip no, U Mynsiem Haka Ikintin kilom kibelingkot Hanray ki jingmut pan kilom kibayar Kebaamba tuan pynlip no ya U Mynsiem Haka Kalamut iba nyimdei ban pynlip ya U Mynsiem ujong try uday ulang ubakoy U Mynsiem bakoy
bakalang kata read Bible, read Bible, kumpanya inado ni Islam, arajan real, ter, kajing try ka Jo Mynsim Jo try, kajing try jaga read Bible, hanray Mynsim Jo belai, utray lagi pon parok, lada ngala pi, lada ni mentah, lomba kloy, ban piang, kloy ban wana pi, ban kalau wana peneng Jo pi, lada pi sumare lada joga jiem, lada pi ri lada joga jiem, unong liat ban unong keria, nafi, hange, ikitim oma, wat penlip no, U Mynsiem Haka. Ngimde, ban penlip, ia kata bo, ke U Mynsiem Haka. Ngidei, ban pediam, U Mynsiem Haka. Piane, pide Jo Jesus Christ, pide Jo Blay, pide Jo Blay, pide Jo Jesus. Pidu yang Jisu, hendak ngidei, ban ailat ilaga jaga jiem, bau Mynsiem ko yung wanagi, kung mag-isran ka jauh Jisu, kaya kila mag-isran Jisu, Jisu ang kumnoy ki, kini isran ni jauh lay, kini lagi break batik may itu yang Jisu, ang naya gospel jauh Yonis, arpaw dekat keba arpaw way. Baru lagi, ulah persa, kajing persa, dengan persa ke bangkum ni, ulah persa, halau jaki, baru bangkum no, uang top diang, U Mynsiem Haka, ubelai uang top shim, diang. U Mynsiem Haka. Nyimde man pelep, nyide man pediam, yauta, ubala kula, bom sawan hang api, lepas saat ini dah try jaga jenga jopi, uday Jesus Christ, bapin ya Allah kita pelai Jesus, kikam ke apostol. Children dekat kena perang. Hanrai pinjau diam ni kata kapor. Anda lawan Mynsiem Haka happy. Lagi pinjang ia kajing persak kajing try jeng Jesus Christ. Kajing angel pi. Pinjau diam ia kata kapor. Kata kapor. Kumang kikam ke apostol. Iwai dekat kena perang. Hanrai pinjau diam kata kapor. Anda lawan Mynsiem Haka nyapi, pinlong kinong pelayan nga on Jisu, pinlong kinong pelayan nga, hai Jerusalem, hai Judea, hai Samaria, ada makut ke petai, pindahan pelip, U Mynsiem Haka, ngidei, ban piang, ban pelayo troy, hai Jerusalem, hai Judea. Samaria, ada kemakut ke pertai, ngin pla, U Jesus Christ, ngin yalap, U Jesus. Pila pediam U Jesus, happy pediam U Jesus, ngide ban yalap U Jesus Christ. Kilap barong, nama U Mynsiem Haka, lada dia tu lupa, nado kita jauh Joel, arana menekut ke bahar pepra. Hanya dengan sini, banyak terlalu bot U Mynsiem halar kado barok, bat kikun serang jopi, kikun kente jopi, kindaya tu lupa, bat kita men jopi, kin pos new, katakan kin pos new, kisamla jopi, kin yo i jadi tumpau, layak tu lupa, nado ke kitab jom Yomi, utawlong, U Mynsiem Haka. Nama arti ni kisih kebenyem, kena kisih kebekando.
ba laong nagkikam apostol kikam ki apostol ay lanong dekat ke ba kanyo om alaikum ni te hagi sini ke bakando om try mo blay ngan te no bok yong same tanga halo ke dok baro ngan te no bok yong same tanga halo ke dok baro but ki kon sharang jopi ki kon kan te jopi ken ya tu lupa ki sala jopi ken yo i ke jing pepo ki tamen jopi ken post neo ka ta jing post neo nyim day ban pelip yo man se bakai ni day ban ya tu lupa lalu simakoi uya mencin syari pi bat kalau tak kau menghang ni ikut syablang kon kantai ken ya tu lupa pen ya tu lupa hari ni sekali ke bakando pen ya tu lupa hari ni sekali ke bakando kita men ken ma kalau menghang ni pin pos ni ke jing pos ni kata bat pinyo i kita gaji itu pau pinyo i gaji itu pau ublay jangan jumpi hari ini sini berkando udah kuat ban yo ya pi ban pendon kam ya pi lada pi kloy lada pi kloy lada jangan jiram ban wan IT le shop lay lada pi kloy ban piang ni tak bo kejawan simakoi uhai ni simata ublay wat ini beriu ban pendon kam banyak dulu pa banyak ini kecing penpau ban pos nil hari ni sini ke berkando dek dah kau kilak di parla nimdei pindei ban pelip yang simakoi wat pensiun si yo Mynsim koi kajing pensiun si jong pi kalong ba PM ke GM ke baca clear but PM ke GM ke pensiun si yo belai Mynsim koi umi no na pi but pilong kelam Mynsim koi but ye long Kristen chulong kata ke rukom om dan shu kata ke sur ke jing belai om dan shu kata sur ke jing tiang om dan shu kata sur ke jing snow bang ke jing shekrio try pim om yo snow shu ke sur ke jing snow kodor ke jong try jing Jesus Christ kata kalong yang wei pui baro parlap gelang baro dah hari si mata kalong nim de ben palem yo Mynsim koi nim de ben snow si ni de ben sumar la ke jong jing ban riken dam ya laga jaga jaga ken mau ban ken dia no na ka basnio ban ken dia no ka lan dia basnio sinyo lai pen ya na ka pop e no di kam ka basnio ken dia no na ka jaga bisni ka jaga lorni to na ga imba to na ga iparalam no hadi ni sni ka dia ka bagi longkom ni ka bori sedang bagi ya mai iparalam sedang ka ka bori ai pikalam bagi imba no kata kalong ngai fi parlo kilo nyimdei fimde ben pelip yo Mynsim koi pide nyide balong kita kepala da Mynsim koi nak Efesus sananang dekat kena katra tuan lempi kita rumai kawan hanya badan kajinya kiwen handrai tolong pi kepala da Mynsim paralah tongin long kita meladap do Mynsim koi oh tongin long kita meladap do Mynsim koi meladap do Mynsim koi namaru belai on hanya si berkata ngan tek Mynsim halor kat do paro tongin dua
pai hanya yang di sini mentah ikwa mereka rei Bible ublem tak mereka rei Bible ke crowd ikwa mereka rei Bible kan try kum ang halor ka dobar bagi niosnya bagi breu ki yang bagi breu ki plal ki po ki breu ki shur ban yalam yo Jesu bagi niosnya tapi long kita ki breu kibala dah do sel peko bagi long kita breu bala dah do sim kai para long yam dewen pole han rei ni dewen pediam ya dewen po Jangan kita cinta kalau musim kau. Ni dengan pria yang nak por, jangan kita cinta kalau musim kau. Mau kau ipar kilang. Kini por kita, kisni kita. Ni deh, banten kau mau ia deh. Haga jialam kalau musim kau. Haga jialam kalau musim kau. Parla pinlong dikut dijom lagi. Kalau nak nak pedang jompi, pikwa ban long dikut dijom lagi. Pikwa ban long dikut dijom lagi. Lada pikwa ban long dikut dijom lagi. Ailat syak bom sim jom lagi. Unyalam ya pi. Kumang syek namram. Pragat saw. Namarkat kita kepala syak yalam bom sim bekon. Baki long kita dikut dijom lagi. Sah. Kat kita boleh syalam dalam simakoi bagi long kita dikun ke jomblai kilang dikun ke jomblai nama simakoi he long ta udah ko unong hikaya ngai pi udah master jona jompi bak long kapten jona jompi ubah hikaya ngai pi kumbalan mereka Lukas kaar dekat kita kaar nama sim jomblai un hikaya pi hanya dekat por yang pi dek panon U Mynsiem Haka Balang pi ken mau ni ban tuai ban am yalam ninga ko Mynsiem Haka yalam ninga ko Mynsiem Haka yalam ninga kalanti ka hak ke jome yalam ninga kalanti jaga jing shisha ke jome plini khmat jaga khmat bagan jaman sim trai plina diskor jaga trai diskor bagan jaman sim ko pa atrai plina ki jingmot jing perkhat ke jona Kejimot ke bagian jaman sen, bagian yotip ia kata jing shisha ke jaman terai. Ang yalam ko Mynsiem Haka yang hikaya nga ko Mynsiem Haka, hikaya nga ko Mynsiem Haka. Ngam natip dade, ngam long ye, ngadon kami ke jalam ke jome, ngadon kami ke jing hikaya ke jome, ngadon kami ke jing syempang bagian jaman sen, ngadon pang ngadon kam ia kata jing stand ke bagian jaman sen. Mynsiem Haka hikaya nga ana pila dua Jesu ai pi Mynsiem na jingsta Ebesos silang dekat kedekatnya ukpa ka buram ulang Jesu Christ un ai pi Mynsiem jaga jingsta bat ka jing penpau ka jing tep syapang jemo snap ka jing snau pia ukpa ka burong udah Jesu ulang badai hok banyo ka burong ulang badai hok banyo ka jingero ulang badai hok banyo ka jingmane udah Jesu Christ ukpa ka burong un ai U Mynsiem jaga jingsta bat ka jing penpau haga jing tep syapang jong un hikaya ai un ai ka jingsta Kencing stan, aif, dia tak tahu bangin nang, banyak itu dia kencing alam kejauh, dia kencing alam kejauh. Kalau tiasan kan reo, upam han renga om ye pi, to ya, dah Mynsiem, ya, dia kebor kejauh Mynsiem, ya, dia kencing alam kejauh Mynsiem kau, ya. Tonga orang pitoya, dah Mynsiem, wat pynlip not, U Mynsiem Haka, ya, dah Mynsiem Haka, ya, hari ini kita berkata, hari ini ya kita berkata, ni dah bani
Galatia san arpeusa lada pi in daw Mynsim ya daw Mynsim ni de ban in hari isni mata daw Mynsim ya daw Mynsim wat penlip yo Mynsim makai wat penlip no yo Mynsim pediang dia kabor jaga Bible ke jauh terai pediang yo Mynsim makai pediang hari kapor shim ye ga kabor kalau ga jingka ko naga benta ke jauh pi wai baro ubayo sial ba shasko ni kwa banyak kwa agar ribai ba kan try ba ga kapor akan try ni sini daga day kena ding ba mi pau how Moses boleh kau yo Moses yang dua boleh kau di Hebrew hari ini lemah dengan day I dengan day kena day kan long kan ban ketak yang way parah kena day kalau mi pau how Moses hadu Moses ulap mi set ulap sniau la ketak day kalau ketak day Malaysia ya kata yang sarang cemoro lain kong lot ya kata syaitan cemoro lain kong lot ya kata atas cemoro lain kong lot la thau thmai kai parah blanket khui phi pun ke khui nya ni kapor hani kapor ke betai ya kuat dan Kristian ni pilot haga jing dua bangin dua hani kapor ngaga betai ga jopi ini dua yang kita jumpi. Om bangi day pembor ifi, syam hajin jit jumpi. Tengah om ifi, ladon tam wel na ar kat pi don. Don nem na prenya pi na kapor. Pikwa bangi dua naga bentaga jumpi. Lada don sinyo hara kiti jumpi. Ra ho hoi, oh hoi, oh hoi, oh hoi, hoi, hoi. Oh barok. Pikwa bangi dua yang bentaga jumpi. Barok pikwa bagi dua yang tajam pi bagi dua naga tajam pi haga ni kapor ke mentah ban lalong ke bala sinyo bawan si keman yang Kristian naga dua je pi kadang a haga kapor tunya sno naga way number dua sansta prapo kundai kepan ngilam dua ban ngilam dua ban nak hati teman besar wajib kemat bantuai Hebrew ban gesmet bi mbak balang wajib kemat bagi dia duai ini perlu ba anglot ke batrang hane ke por duai ta joki hane ke por wajib kemat amben se ko wan hapo janga ngap diam ye me nganom pelim syuk ye me ya don kami me ko men se ko wan rebala try pa ke rebala hane ta tungin yang lambaro ni simentalang ni jengwai
Jesus.